Bakunzi ba televiziyo y'ubuhinzi n'ubworozi ATV turabasuhuje. Twongeye kubaha ikaze mu cyegeranyo ku buhinzi bw'urutoki. Iki ni igice cya kabiri cy'iki cyegeranyo, aho ubushize twari twabakusanyirije amakuru ajyanye n'uko batera urutoki rushyashya. Karibu mu cyegeranyo cya none, aho tugiye kurebera hamwe ubutaka n'ahantu urutoki ruhingwa, amoko y'urutoki yamamazwa, ibyonnyi n'indwara z'urutoki n'ibindi. Kora subscribe kugira ngo ujye uba uwa mbere mu kubona amakuru yacu ku buhinzi n'ubworozi. Mu Rwanda urutoki ruhingwa cyane cyane rukunze guhingwa ku nkombe z'ikivu ndetse no ku mirambi no mu mikenke by'uburasirazuba. Ubutaka urutoki ruhingwaho, insina ikunda ubutaka bw'ibumba buvanze n'imborera kandi buhitisha amazi. Naho amoko y'urutoki akunze kwamamazwa harimo amoko menshi ariko hatangwa n'ubushakashatsi n'aya ngaya akurikira. Mu bitoki biribwa harimo inganji, mbwa ziruma, injagi, mporogoma ndetse na cyerwa. Naho mu bitoki by'imineke byo harimo poyo, kamaramasenge, fiya 17 ndetse na 25. Ku bijyanye no gutegura umurima uhingwaho urutoki, hari imirimo isabwa y'ingenzi ariyo kurwanya isuri, guhinga umurima neza ndetse no gucukura imyobo izajyamo insina. Iyo myobo igira santimetero 80 z'ubujyakuzimu ndetse na santimetero 100 z'umurambararo. Ubutaka buvuye hejuru busubizwa mu mwobo bukavangwa n'ifumbire. Naho ku bijyanye n'uko bafumbira urutoki, bakoresha ibiro 20 by'ifumbire y'imborera iboze neza mu mwobo umwe, bakongeramo amagarama 125 ya NPK 17 cyangwa amagarama 125 ya ire mu gihe cy'itera. Nyuma insina zimaze gukura, ifumbire ishyirwa ku muzenguruko w'insina, no kuvuga muri santimetero 60 mu gaferege katari kare kugira ngo imizi y'insina itangirika. Ifumbire ishyirwa ku nsina rimwe cyangwa kabiri mu mwaka mu gihe cy'imvura. Mu gutera imibyare bya kijyambere, haterwa imibyare ingana n'100 kuri hegitari imwe, kuko hagati y'imirongo ari 3 ndetse na 3 hagati y'umwobo n'undi. Ikindi kandi nuko batera imibyare ivuye mu rutoki rutigeze rurwara kandi rwera neza. Iyo mibyare batera igomba kuba isongoye hejuru ndetse kandi ifite inguri nini, imizi n'ibitaka byavanyweho, kandi ifite uburebure buri hagati ya santimetero 80 ndetse na santimetero 150. Ikindi kandi nuko mu mwobo umwe bashyiramo umubyaro umwe. Aha bongeraho ko biba byiza iyo urutoki ruteye mu gihe cy'umuhindo, ni ukuvuga hagati ya Nzeri ndetse n'Ukwakira. Nyuma yo gutera urutoki, umuhinzi warwo hari imirimo akora yo kurufata neza kugira ngo yizere umusaruro. Muri iyo mirimo y'ingenzi hari ukurusasira, gushangurura, kwicira imibyare, gukata imyanana, kuzitera inzego, kurimbura inguri zishaje, gusimbura urutoki rushaje ndetse no kurwanya indwara n'ibyonnyi. Ku byonnyi n'indwara z'ingenzi byangiza urutoki, icya mbere ni imungu y'insina. Aka ni agakoko k'umukara gafite umunwa muremure ko mu bwoko bw'ibivumvuri kitwa Cosmopolite sordidus. Igishorobwa cyako n'umweru, umutwe wacyo usa n'umuhondo uvanze n'ikigina. Nta maguru kigira, nicyo gitobagura imyobo mu nguri. Iyo myobo imaze kuba myinshi, umuyaga utari mwinshi utuma insina yibirindurira hasi. Ikimenyetso cya mbere cy'imungu y'insina nuko amakoma y'insina yafashwe cyane ahinduka umuhondo, agapfunyarara nyuma kuma. Insina zamunzwe zigaragara neza cyane mu gihe cy'impeshyi n'igihe zitangiye kwana. Uburyo bw'ibanze bwo kurwanya imungu y'insina no kuyikumira ni ugukorera neza urutoki, gutera imibyare ivuye mu rutoki rutarwaye, gutera bundi bushya nyuma y'imyaka 3 nibura aharanduye izari zarafashwe, ndetse no gutega imungu bikorwa batemagura imitumba bamaze gucaho ibitoki bakayirekera hasi. Ibyo bice by'imitumba ngo bikurura imungu, nyuma bikavanwa mu rutoki bakabitwika. Ni ngombwa kandi kurimbura inguri zishaje, ukirinda kongeramo insina mu rutoki igihe rukirimo izafashwe n'imungu. Naho mu ndwara z'ingenzi harimo indwara ya fusariose iterwa n'agahumyo bita Fusarium oxysporium. Yifashe insina, amakoma agenda w'umuhondo uhereye kuyo hasi. Nyuma y'iminsi mike amakoma aruma maze agatendera ku mutumba, umwumba nawe uhita wuma. Ikimenyetso cya fusariose nuko iyo utemye umutumba usangamo ububore bugaragazwa n'amabara y'ikigina ndetse n'ayirabura. Naho mu kurwanya indwara ya fusariose, kubera ko indwara ishobora kumara igihe kirekire mu butaka, ni ngombwa kurandura no gutaba insina zose zafashwe zigasimbuzwa iz'ubwoko bwihanganira iyo ndwara. Ibi kandi bigakorwa nibura nyuma y'umwaka. Ubwoko bw'imibyare yihanganira iyi ndwara harimo intuntu, intokatoki, inyamunyu. Ikindi kandi ngo nuko ushobora no guhingamo iyindi myaka kugira ngo nibura uzasubizemo insina waranyujijemo iyindi myaka. Ni ngombwa kandi kudatera insina uvanye mu murima ahagaragayeho iyi ndwara. Indi ndwara ni kirabiranya y'urutoki. Iterwa na bagiteri bita Banana Xanthomonas campestris. Ikimenyetso cyayo, insina ifashwe n'iyo bagiteri, amakoma yayo ararabirana, umutumba wayo ukavamo amashyira y'umuhondo, amabere y'igitoki agatangira kuneka atarakura, kandi wamanyura ibere ry'igitoki ugasangamo ibara ry'ikigina imbere, umwana nawe urabora kandi ukuma. Iyi ndwara ikwirakwizwa n'inzuki zitari ubuki, imibyare irwaye
ndetse n'ibikoresho bidasukuwe. Mu kuyirinda, umuhinzi agomba guca umwanana akoresheje isando, amabere ya nyuma y'igitoki akimara gusohoka mu mwanana, gutera imibyare myiza nk'ivuye muri laboratwari, gusukurisha ibikoresha umuriro no gutema bakanataba insina zirwaye. Indi ndwara ni Cladospoliose y'urutoki. Iyi ndwara iterwa n'agahumyo bita Cladospolium muzae, igaragazwa n'amabara maremare y'ikigina kivanze n'umukara ku makoma. Ikimenyetso cy'iyi ndwara, amakoma yafashwe aruma. Iyo ndwara ikunze kwigaragaza mu gihe cy'imvura ivanze n'ubuhehere bwinshi. Mu gukumira iyi ndwara, umuhinzi agomba kwirinda gutera insina zegeranije, ahubwo akazicira buri gihe kugira ngo umwuka n'urumuri bitemberemo neza. Agomba kandi gufumbira urutoki rugahora rutohagiye, ndetse no gutera ubwoko bw'insina bukunda kwihanganira iyi ndwara. Naho ku bijyanye n'igihe urutoki rwerera hagati y'amezi 12 na 15. Aha ni ku bitoki by'inzoga ndetse n'ibiribwa, naho ku bitoki by'imineke ni hagati y'amezi 18 ndetse n'amezi 20. Ku bijyanye no gusarura cyangwa guhunika umusaruro w'urutoki, ibitoki bicibwa mu gihe bikomeye bagahita babiteka cyangwa bakabitara. Umusaruro ushobora kuboneka ni hagati ya toni 8 ndetse na toni 35 ku butaka bungana na hegitari imwe. Urutoki ni igihingwa ngengabukungu gikungahaza uwagihinze kinyamwuga, kikaba n'umusemburo w'ubukungu bw'igihugu muri rusange. Hari benshi baretse indi mirimo yabahembaga imishahara minini bagana ubuhinzi bw'urutoki kubera ukuntu bwunguka cyane. Aha twavuga nka Magaze Manase wo mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Rukoma mu kagari ka Buguri, uvuga ko amaze imyaka 15 ari mu buhinzi bw'urutoki. Avuga ko ubu buhinzi bukomora kuri se umubyara ngo kuko nawe yaruhingaga. Cyakora cyabukora mu buryo bwa kijyambere, aho amaze kugera ku mutungo wa miliyoni 80 z'amafaranga y'u Rwanda. Naho mu mwaka wa 2015 Uwimana wo mu karere ka Karongi yaretse umwuga w'ubushoferi ajya guhinga urutoki. Umushinga we waje gushingwa n'ikigega gitera inkunga imishinga y'urubyiruko BDF, ahabwa miliyoni 20 z'inguzanyo, aho kuri ubu abasha gusarura byibura toni 12 ku kwezi, ku buryo ashobora kubika hagera ku bihumbi 400 bya buri kwezi. Bakunzi ba ATV baca umugani mu Kinyarwanda ngo amagambo aryoha asubiwemo. Mu by'ukuri ubuhinzi bw'urutoki bufite amakuru menshi tutababwira uyu munsi ngo tuyarangize. Mu nyemerere icyegeranyo cya none tugicumbikira aha, ubutaha tuzabagezaho ko mwavugura urutoki rushaje rugasobanura itoto kandi mutarurimbuye. Ndabashimiye mwe mwabanye nanjye muri iki cyegeranyo, nshimira na mugenzi wanjye Elias Hakizimana wadukusanyirije aya makuru yifashishije imfashanyigisho zitandukanye zirimo na agenda y'umuhinzi ya Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi. Naho njye mwumvaga kuri mikoro nitwa Jadon Ndayisaba. Naho ubutaha.